yang berjudul Tanda Kiamat. Siploh yang raya tanda kiamat. Nabi Muhammad tanya bersabda, Odo bawate garap kiamat. Memberi alamat siploh bertanda. Yang kufur rata jetang rokai tak gempa. Kedua rata jesa godi iraya. Siploh yang raya tanda kiamat. Nabi Muhammad tadi bersabda, Odo bawate garap kiamat. Memberi alamat siploh bertanda. Tanda yang hai waris tom, gedung tutong, dusun ngan kota. Tanda yang kepedratan sinar, jetata sago, mubrang saudara. Tanda kelimang nekeng le Nabi, getanyo Islam, hai Islam gadah wibawa. Tanda yang keenam wahai sahabat, nilai gasinta Cino kakaya. Harta lekat, rumah bertingkat, jabatan kana. Tanda ketujuh, hai bungong sirong, kaya barakan, Cino kapapa. Tanda ke-8 nekeng le Nabi, urang haji rame lagaina. Mekarat bak tunai haji, ladong peng suci ya Allah, ladong peng riba. Si kurung ui nangan agam hana lebeda. Gesiploh rakyat melarat dusun ngan kota. Siploh yang raya tanda kiamat. Nabi Muhammad nadi bersabda, Odo bawate garap kiamat. Memberi alamat siploh bertanda. Ya asyqal Mustafa, abshir binailil muna. Ya asyqal Mustafa, abshir binailil muna. Qad razaka as-safa
Ya